Салому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракату бародарум Абдуғафур Ҳусайнов в канали Тоҷдорон далгаждани видео имрӯз насиб кардаги бошад. Акна медонам чанд қадар уже гирён мешавад тарифи курьер. Он яд карда Мерседес катиб броем тарифи бизнесу чиай экспресс гиронай. Ман удав сёмка карда вай линия бромадам, лекин мада курьер автоматически гирон шид. Имрӯз боша медонен чӣ хеле кардам бародаро. Озу ман нишон метам. Тарифи бизнес ҳам гирон мондуму тарифи экспресс ҳам. Агар бизнеса бикушам курьер ба фикрам автоматически гирон мешава, бо зан задан дар корай. Барои ҳамин агар закази бизнес шава ман ҳатминид мекунаму экспресс кати линия меброем. Баланс минус 1000 бошида. Субҳаналлоҳ. Так. Рафтем линия. Я заказ гирифтам бародаро тарифи экспресс кати. Озина як 9 минут пас мерасам. Так. Оплата наличными. Дим точкара нишона додистай. Ну як где-то 40-50 минута рабат ба фикрам агар хато накунам. Ну бо мебинем иншаллоҳ ку чӣ гап мешава. Это кабель. Да, понял. Минут за 10 позвоните, как будете подъезжать, чтобы не ждали. Хорошо. Все, да? А часто приезжают на Мерседесах, нет? Вчера приезжал на Мерседесе на BMW 220. Доставка тоже? Да, Яндекс доставка. Короче, яким заказа гирсем бародару. Она возьмешь вода нишон метом. Посылка получена. Через 4 минут 37 километр районе Северо-Восточный Хорд, СВХ, улица Плеханова. Так, поехали. Сума нишона метякуи. Якам заказа махкам кардем. На сад 20 рубль, 1000 рубль дод. Оплата получена. Айна 100 рубль, 200 рубль комиссия гирифт, 700 рубль кор кардем. Дальше ждем заказ гуфтегапо. Рафтем я заказ дига. Ози сразу мумкин шумо да вопрос возникад мекна. Мақсад ҳастам бачаҳое ки дига мошина дар Яндекс регистрация мекунанд, шон дига мошин кати мегардам. Ҳо бисёр ҳолатҳода мисол успешная да мақсад уқазаметна нестай. Но як рӯз не як рӯз ягон пассажир жаловат куна. Хитон прекрасно медонем ки аккаунта ай дастон метаҳем барои ҳамин эҳтиёт кунем накунем. Ай ман мақсад Мерседес ай Мерседес кай бромадам заказ кардесам. Хай барои сёмка ба навор гирифтан ози бо пурратар маълумот ҳамаша метаҳем мефаҳмонем иншоаллоҳ. Так, ози мо разворот кунем дига заказа барем иншоаллоҳ. Дуюм заказ да омадам бародаро. Рости гап ситуация хел шид ки от двери до двери набуд полностью данёй подъезд код под набуд ждат кардам набромад клиент. Зан задам телефона набардошт. Баъд гуфтам Яндекс поддержка занг мезанам ки намедонам чӣ ба поддержка кати гап зада нашид. Поддержка мега чат да бинавис. Чат да навистам мега отменит ки а барои отменит кардан намедонам чӣ ба мада вақта нишон надод чанд қа ажидат доштам. Бо примерно як 5 минути дига истодам заказа хадам отменит кардам. Просто як чира мегум действительно да того рӯз то рӯз чӣ хеле ки неудобне кардиян чӣ хеле ё ки ма программаи навкати омӯхта нестам обновид кардагиян таксометра нишон наметия на сума на вақти ажиданияра ай кадом сабабай неизвестно. Хулоса ма отменит кардам хайр без потери активности отменит шид. Ози бо дига заказ гирифтам. Закази Долгопрудный яким гирифтам бо отменит кад клиент. Ана ози як тайдига Плеханова 17, строение 14, строение 14, от двери до двери, забрать воздушные шары.
Ку мебинем далши чӣ гап мешава. Просто як момента гуфтаниям ки ами кор бромадем бародаро. Ман вақти пеш курьер кор мекардам. Ҳам dastavista кор кардагим, ҳам через дига источникҳо, мақсад через дига сайтҳо, через дига программаҳо, профилҳо ва дигару дигар. Ай ҳар источник заказ мегирифтем, мақсад то бегаҳа хушу кор мекардем. Як момента дар назар дорам ки вақти кор бромадем, тарифи курьерам ҳастай, тарифи экспресс доставка чӣ хеле набоша, заказ арзонай, қиматай, дурай, наздикай. Ами ҳама вақт бо сабр бошен, мақсад нервиё дига чизо кати ки мисол дирӯз як бародар омад, мега заказ гирифтагӣ будум, бурдум клиент набардошт, бо ақиб вазрат бурдум ки зангм задан, обратно желание пайдо накардам, бурданда гуфт гирифтиян заблокировать кардиан. Ина уже кор кардан наметона. Аки ман намегум мисол хе кучагӣ бигирам, ранги меган ку ту ози тариф кардеси, угражат кардеси, мақсад угражат том што сайт маҳкам мекунам. Гуфта но действительно ами хеластай. Мо мислем я нерви мекунем, як психоват мекунем, наверем заказ даю, як вай мекунем. Баъда як соат, баъда ним соат мисол мо камтар ором мешем, вай мекунем, баъд пушаймон мешем. Барои ами паспешни вывод кардан дар кор нест. Агар ба забони русӣ бигирем, сразу як решение провардан сари кардаи нодурустай. Аки совети бародаронай ман оиди любой кор да дар ами таксию, доставкау да дигар чизо. Заказ набардош, ҳеҷ гап не. Зан зад, ҳеҷ гап не, биги бар обратно мисол. Чӣ дар кора? Ина ӯзам бародар сайти заблокировать кардагӣ додарак омад. Намедона чӣ кор куна, чӣ хел разблокировать куна. Так что эҳтиёт бошен, мақсад ҳаракат кунен грамотно, чётка, мақсад кора пеш барен. Ба бачаҳое ки мисол заказҳои арзона мегӯянд, арзона пропускат мекунен, заказҳое ки мисол курьери ад двери да двери, мисол поленитса мекунен, да агар ба забони русӣ бигирем хеле тамбалӣ мекунен, намеброем мегӯянд, отменит мекунен, вай мекунен, дар кор нестай. Чанқа бисёр заказ барен, ҳамқа хубай. Чанқа бисёр ҳаракат кунен, ҳамқа хубай. Ҳам физически хубай мода, ҳам мақсад суми зур кор мекунем, ҳам рейтингмон, ҳам дигару дигар. Чанд қадар мо тамбалӣ кунем, заказҳоро отменит кунем, ҳамон қадар мо уже ақиб мекашем хидмонада. Нами мисол аввал ман хеле будам, баъд уже постепенно ёд гирифтем, постепенно омӯхтагарӣ кардем ва дигару дигар. Ози мо ина хеле заказҳо дарафтесем, дига одамо дар складо, мисол дар заводо, мақсад сару рӯ, мақсад сабсиё кор кардесиян. Сабсиё ай назари ҷазирию мисол сиёӣ кор гуфтестам. Ман ягон каса пас заданӣ нестам, просто ман мехоҳам ба шумо бирасонам ки шукр ҳамин корам ҳастам. Мисол ягки ҷое бошен, шукрона кардан дар корай, кор кардан дар корай. Ё ки мисол меорем, ина ози дани момент ина фарқият надорад. Аки ҷое ки шумо кор мекунен, рафту ҳамун кор набоша, ози бо чӣ кор мекунен? Мақсад мо то як чиро даст натем, қадр намекунем. Барои ҳамин аккаунтотона эҳтиёт кунен. Мисол клиентка разбор накунен, ҷанг накунен, заказотона грамотно чётка бурда биёрен. Мисол хай зиндагиро пеш барен. ҳамин ха чизе ки ман ози шумо да дани момент совет додам метонам. Далши рафтем кун, мебинем чӣ гап меша. Дим заказа гирифтам. Так 13 километр 1200 рубл. Ина шаҳр, воздушный шаҳр. Бовар кун, агар тарифи экспресс хеле хуб шуда, нарх навош. Анами единственное чи безебай ки вай номаш чи субҳаналлоҳ. Тарифи курьер гирон шудастай автоматически барои бачаҳо. Ай май сабаби ки мошинам такси, ай тарифи бизнес, мақсад ина иҷа агар аҳамият дода бошем бародаро, ман саҳар нишон дода будам. Сар заказа ина тарифи бизнесам гиронай, вале ягон закази бизнес надодаем, ада сразу одновременно доставка галти дестай, бизнес успех накардестай. Тарифи экспресс кор кардестам. Ку далши мерем, ози чӣ гап мешава. Дим заказа майда маҳкам кардам, бародаро рафтестам, раҳдаим. Ана як совети бародарона, агар хоҳен суми зур кор кунен, агар хоҳен файза баракат шава, агар хоҳен авария накунен, нервия, эмоция ва дигару дигар, самое главное намоза хотиртон наброрен ва 5 вақт дар вақташ бихонен. Иншаллоҳ ки намози тарафи масҷид рафтестам, намози пешина мехонам. Ма центр да имай Тверская бромадестам. Ана намози пешина мехонем, бо далши давом метем. Пока раҳдаим рафтестам, аз шумо да якду момента бифаҳмонам барои бародарое ки мумкин намедонанд нав кор бромадагиян ва дигару дигар, ё ки даже ҳастай бародарое ки кор мекунанд, но пурратар таҷрибаи корӣ надоранд. Ман катин бисёр ҳолатҳо да скотч мегирам, малярный скотч дорам, удобне кандан часпонданда, номерома маҳкам мекунам. Дар ҳолате ки ҷои
неположенном ман мекунам, машина мемонам, остановка мекунам, сразу медавам, скочкати махкам мекунам, корма буд мекунам, бо скоча мекунам, ҳай мекунам мерам. Чунки бисёр ҳолатҳо да бародаро танаи столбода центрда бисёри камера аста шуморо сразу сурат мегирад баъда як определённый чанд дақиқа вақти ёки айнастон ягон мошин мегзарад соляриси хеле полосҳои сабз дора агар тоҷикӣ бигирам и номош содаи мадишников московская административная дорожная инспекция ва ё мисол дурушонда оборудование доранд яктаи пеш дора яктаи даруни салон дора номерои шуморо сурат мегирад автоматически ба уже шумода штраф меояд барои ҳамин ҳама вақт ҳаракат кунед сразу вовремя баромада номеротонро маҳкам кунед агар платни парковкада бошед мой вам совет гуфти гап лучше оплатить кунед агар ки надолго боша агар коротко боша даромада сразу чӣ кунед баромада яъне номероро маҳкам кунед но ай хотиртон наброрем бародаро абдуғафур ту совет доди гуфта ай хотиртон броем праватон алишат кунам ба мара ҳақорат карда бишинем дар кор неста ҳама вақт пешаи мошинда шиштан ҳаракат кунед не то что номер мисол бисёр ҷора ахибтона нигоҳ кунем бромадантон дигару дигар барои фоидаи хитонаи бародаро айётон наброрем фарқ надора латаи чизе набошад чунки агар шумо ай хотиртон бромаден номеротон маҳкам ҳай карден уже праватона лишат мекунам аки якум бурдане бисёр ҳолатаи ай судя зависит мекунам мисол шуморо бисёр ҳолата штраф мекунам 5000 но в основном меша моментое ки судёи ки хахтон медонем дар давлати бегона мерава ки якум решение уже сразу решение мекунанд праватон лишат мешава анаки иншолло мо мерем намози пешина мехонему далши кор меброем бародаро гуфтам ду тайдига бифаҳмонам оиди процесси кор ва подключения фарқият надора шумо дар москваен дар кадом шаҳри россияен ай любой ҷо шуморо мегиранд подключат мекунанд таксопарк ватан яке аз беҳтарин парке ки ман уже 4-5 сол шид катишон кор мекунам ҳамкорӣ мекунам ва бисёриятон медонем таксопарк ватан номерои ватсап шонда нависем бародаро акай далерда сразу фақат салом чихели гуфта ҳамаша нависем бисёр роҳатҳо да ман мисол меорам бародаро менависанд салом алейкум бомесан сози хуби ака бамесан мега акай савол бутун мумкин охи бародарҷон навистеси ҳамура сразу бинавис салом алейкум акай далер саломати хуби ака подключаться кардан дар кораи мошинам намхиле саволтона пурра нависен шумо ждат намекунед ответи ҳамура бисёриҳо жалобат мекунанд меган эмора дер ҷавоб метиҳад охи ту саволта пурра навис вақти дер ҷавоб дод сабр беҳтарин чизе бародаро хай камтар бо сабр бошед иншолло шумо дар ҷавоб метиҳад подключение такси подключение доставка курьер грузовой ва дигару дигар таксопар ватан номеро 893 212 1110 ва самое главное бародаро и як моменти дигар оиди мошино бародарое ки курьер доставкада кор мекунед грузовой мисол ёки дигару дигар такси шумо дар кораи надёжни усто надёжный сервис инам таксопарк ватан дар навигатор ватан балашқа нависен сразу автоматически меброяд назди мкада равен ҳамуҷа акай рамазон гуфти гапо висши обслуживание кати мошинтона соз мекунад айнои ма обязательно салом мегӯем мо далши мерем баромадам рӯстига алҳамдулилло намоза хондем як шаврма гирифтем перекусит кардему далши бо кор сеюм заказа гирифтам тарафи одинцова рафтестам ай метро новослободский 1773 рубл назар ба нархҳои такси эконом экспресс доставка қимата ёзӣ варианти зураю но ганда умни ход кардагия яндекс тарифи курьерам гирон мондагия камтар неудобния барои бачаҳако мисол ози ма сабаби ки тарифи бизнес класс даем ҳам тарифи таксим ҳам гиронай курьер ма да гирон нестаем мақсад толка экспресс гирифтестам ядута закази бизнесам додан ман пропускат кардам шуна рейтингам ғалтид рейтинг гуфтам астағфируллоҳ фай номаш чӣ буд активност ғалтид хай подалши кор мекунем агар боша ягон вариантҳои хуб боша ягон способ ку намедонам нависен комментарияда но я хеле кадан дар корае ки чтобы навредид накунада зарар наёра аккаунти шумо да боша варианте ки ягон хел избегат кунӣ яъне маҳкам кунӣ курьера бародаро дар поён комментарияда нависен бисёрида ганда дар корае да и момент так 1773 заказа маҳкам мекунем алиш намеша дигаи се ҳазор далши ждём заказа интизор на одинцова набромада я заказам додан
дренеля ракай че живи рак меган ку рак мори продукт короче посылка получена 1190 рубл 7 километр нормально созайку чорум заказам овардым додум рости гап ҳама ҳайрон шуда ма тарафи рублевка даемози сани барвиха меган агар бидунен خلاصا نگاه کنیم برادرو از نماز عصر شدگی уже انشالله میریم نماز عصر میخونیم یگون заправка در اومده تورات میکنیم майда ویدیو مو به انجام میرسه برادرو رستیگه بعد از نماز عصر ما زنگ زدن کنتر کار داشتم رفتم از آخری کار نو توش تا است уже الحمدلله شکر ما 4 تا زکات کردیم و چند قایتونستم فهموندم رسوندم اگر در خاطرتون باشه ما در تلگرام در اینستاگرام پرسیدم گفتم باشم شخصونی که желание باشه بیاین یک جایی در برای доставка съемка کنیم но гуфти русоки к большому сожалению пайдо нашидани хелбачо шояд изо кашидан ва дигар но ма бар омадам мерседес кати чанд қайтонистам ба навор гирифтам мумкин ягон чира ма пропускат кардам мумкин ягон чира надонистам биён бе ягон комментария безеб просто шуморам нависем бо дастгирии якдигар маълумотҳои хуба ба мардум мерасонем ягон лайфхак медонен ягон правила ягон графику дигару дигараш бародаро ва иншолло ки дар видеои оянда ҳаракат мекунем дар бораи такси бо ҳамроҳии ягон бародар бо съёмка кунем агар ки боша бародарое ки желаниятон боша ки бигин съёмка мекунем якҷоя дар комментария номератона нависен менеҷер шумо да занг мезана як рӯз худо хоҳад якҷоя съёмка мекунем ба мардум мерасонем процесси кори таксира ва самое главное бародаро ай хотир наброрем оиди телеграм закрити чати мо дар бораи курьер грузовой доставка такси ва дигару дигар блокировка разблокировка рейтинг графики кори дисциплина выкуп аренда ва дигару дигар саволу ҷавоб вход 1000 рублай бародаро любой кас медоне вступат мекуна унҷа да уже 55 нафар аста саволу ҷавоб байни худ ва самое главное ки марам дар ҳамуҷа ҳастам иншолло ки саволои шумо беҷавоб намемонад кадомеда ки интереснай номерои ватсап дар рӯи экран нависен сразу ном фамилия номер телефон оплата шумо уже дар группаен агар надорем возможност ягон ҷои ваяш нестай бародару нависен иншолло аз барои аллоҳ давайд мекунем проблема нест но боша лучше нависен чунки хайхтон медонем бародару зиндагие